usni počiva, kaži mi ko ti gužva postelju i ko ima stane ključe u tvojih tajnih odaja. Daj da te pratim gde god da si krenula, sretan je onaj s kim si noći delila. Daj da te pratim i da budem sena, da ne budeš usamljena kad po noći budeš morala. Sa tim tamnim očima i čije ime ti na usni počila, kaži mi ko ti gužva postelju i ko ima stalne ključeve u tvojih tajnih odaja. Daj da te pratim gde god da si krenula, sretan je onaj s kim si noći delila. Daj da te pratim i da budem sjena, da ne budeš usamljena kad po vodi budeš hodala. Hajde, plavi moj safiru, hajde, čežnjo i nemiru, hajde, dođi i ostani tu. Hajde, plavi moj safiru, hajde, čežnjo i nemiru, hajde, dođi i ostani tu. Čuvaju promaje kroz vrata naroda, tuda smo prošli mi još davno nekada. Kaži mi ko ti gužva postelju i ko ima slavne ključeve od tvojih tajnih odaja. Daj da te pratim gde god da si krenula, sretan je onaj s kim si noći delila. Daj da te pratim i da budem sena, da ne budeš usamljena kad po vodi budeš hodala. Hajde, plavi moj safiru, hajde, čežnjo i nemiru, hajde, dođi i ostani. Ти знаš sam hajde. Hajde, plavi moj safiru, hajde, čežnjo i nemiru, hajde, dođi i ostani plavi moj safiru, hajde, Ampak če sva ful lepa. čežnjo i nemiru, hajde, dođi i ostani tu. Evo ga. Hajde, plavi moj safiru, hajde, čežnjo i nemiru, hajde, dođi i ostani tu. Hajde, plavi moj safiru, hajde, čežnjo i nemiru, hajde, dođi i ostani tu. Hajde, plavi moj safiru, hajde, čežnjo i nemiru, hajde, dođi i ostani tu. Hajde, Plavi moj safiru, hajde, čežnjo i nemiru, hajde, dođi i ostani tu.
What the fuck is Skrillex? Det var stil, okej. Lady. A ty tylko masz. Nisam rekao da boš neki Weezy. Pogledajte si na YouTubeu Harantina. Harantina film. Okej. Čije je ta pesam nota? Nije u karanteni. Ja, to pa je je. NH. Rano jutro kao sva. I nova. Ulazi u sobu. To pa ne možete gledati, pa da gledate Harantinu. Tamne senke zidova. Ujutro gde odu. Oči su mi sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Ampak režiser pa ni. Ja. Igralec tudi, pa. O, ej, Potato, potato. krompir. Hajde Bože, budi drug, pa okreni jedan krug. Paradižnik paradajz. Unazad planet. Paradajz. Kratko trajala, a nama je trebala. Potato. Najduža nas je. Krompir? U mom oku Paradajz, samo paradajz. hlad, u mom srcu samo Krompir. strun. I nje i prašina. Krompir. Nisu čvorci pevali dok je iznad krovova Paradajz. svirala tišina. Paradajz. Sam vidite me, potato, potato. A ja ovdje sam izgovorio da znam. Potato. Tomato. Indijanci. Cipzore zvižni voz, njime odlazim u voz. Neću da se vratim, što god tebi napiše, pocepam i obriše. Al ti moraš znati, nisi se probudila, zato nisi videla. Igrale su se nek te dobri duhovi i kraljevski orlovi čuvaju od mene. Pula. Šta se? Noćeš biti muski? Tišina. Sej, pratiš ili? Sej, tvoja muskuloznost, moja pa je rad tišina. Ja. A bi tiše svoje muskule. Umak, a? Svoj hodi umak. Pored. I druge vam pozdraviti. Ervin. A te ne znam. Poreć, daj. Umak. Sliši kako to zove. Pa novi grad. Ne možeš biti kar pozoran.
daj ta WC papir stran. Ja, no, se to gleda. A sva to imela v roki na mistake na začetku? Ja, to bo ker. Ja, le, treba si je brisati rita. Lepo je. Wow! Lahko je ob meni spiva. Ja, bom tih. Say no more. Še kaj? Zdaj sem pa jaz vesela. Latija pa mamica. Ja! Niste na mestu. Ne, tam. Da ga tle parkiram. Grem še naprej. Še naprej je beach par. Se bova prišla do njega. Ojo! Ja, ja. O, lepo je. Boš razložila ti. Ja. Torej, a lahko čisto svoje. Ja, ne, po moje. O, došli smo. Marš! Šalim se. V redu, good job, good one. Ja, Nimamo toliko prostora na telefonu, toliko časa, če lahko, Okej. prosim. zdaj sva v kraju, ko sem mu pozabila ime. Štinjan? Štinjan, hvala. Ker smo tukaj bili nekaj let nazaj, 4 leta nazaj z očem in z mami, in to je bilo takrat, 4 leta nazaj, ko mi je 2 Admir se zlagal, edinkrat v življenju. Nisem nikoli Takrat sem bila ni točno bila tle laž. v tem apartmaju, ki ga boš srečal. Ne morem reči, zdaj sem se to spomnila, točno v tem apartmaju sem bila, ko sem se slišala in on nima veze to zdaj, ampak je res Oh to. my god, short story. Skratka, tle smo bili 4 leta nazaj z očem in z mami, smo kolesarili, sem se imela ful lepo in zdaj sta spet tukaj, bih 3 dni in bova midva kar malo letela. Ampak ne veste, da Ne prihaja. veste, da prihajava in še to je, da pač kako vem, da sta kle točno kjera bajta, nisem si jih točno zapomnila, ampak imam na Google Mapsih shranjeno, kje ima, pač ne vem, kaj se to reče. Lokacija. Lokacijo nima. Deljenje lokacije. Ja. In zdaj sva sicer na obali, kaj je ful lepo, ker sta bila prej v beach paru in zdaj sta doma in veva, kako do njiju prijeti. Ej! Ej! Jaz! No, in izvolite. Res je lepo tle. Cel ta park tudi. Neka marinca. Vidva res imam s seboj spomine izpred 4 let. Res Bolje je. drugače. Res je. Bravo. No in ta cela pot tle ob morju je za kolesar ful lepo. O, res? Ja. To modro. Ja, pa pol je še tam, ne vem, če je modro skozi, ampak je ful lepo ob morju. Tako je danes. Še en čudovit dan je bil. Zdaj pa bova pogledala sončni zahod, pa šla presenetiti starše. To bo res. To bo. Potrkala in bova. To bo, ej. Ker nimata blage veze. Razen, če mami videla mojo lokacijo, sem doma. Dvoma, da se šla. To? Začenja se misija presenetiti starše. In potem tle sem bila, ker sva se slišala. Ni videti, da je kdo tle. Si gremo sam. Misliš, da ste tle? Jaz sem skoraj zdih. Fak. Ja, to pa zanimivo. Čakaj.
Mogoče bolj prej. Okay. Bom še enkrat pogledala lokacije, ampak zdaj smo bili mi kraj, sam to pa zdaj ne vem. Mogoče tukaj. Okay. Ne vem, kaj narediti. Ste pa tudi spodnje. Nismo bili tu zgornje, ampak ste tudi spodnje. Gremo še dol pogledati. Še nekaj. Mogoče ti oddajajo, bojo vedeli, v katerem muzeju. Izvinite. Jedno pitanje. Možda sam še bil v gosti, kad so došli za 3 dana. Voglar. Voglar. Da, Šta su vam biste da... Ja, da hoćemo ih iznenaditi. Hoćete iznenaditi. A jedna sestra je bila... Sestra ste vi bili? Vi ste kći. Ja sam bila 4 godine. Prije 4 godine? Da. Vi? Da. Aha, da ne znam se poznati. Ne znam gdje ste bili, tu dolazi. Ne znaju da dolazim. Nemojte da se uplaši. Tu dole. Tu? Broj 3 je. Da, na vratima. Tu dole. Malo mračno, ali tu dole pa s desne strane piše broj 3 na vratima. Hvala. Peti prva. Ključ. Dobar Ja, večer. le... Ne bo kapeć! Ne mi reč! Ta trenutek sem se oblekla v pižamo. Pa vi hotela sem napisati, da sva bila midva do... Viš... A viš kje? Do Beach bar. Rovina. A v Rubini ste bila O, dol? ja. Pa na balah tudi, ne? Kaj pa na bala? Ja, to pa vem. Dobro. Aj res veliko presenečenje. Jaz mama pa martadino za jesti. Glih požrla sva. Pa Rio Mare mama. Pa Rio Mare mama. To se pa na... Vse v redu, vse v redu. Od mami imam location, plus da sem se spomnila hiše, ampak od mami Pa imam koliko lokacijo. ima točno telepotov? nekje. A dej. Evo to prosto, ne? Kje? Prej ste bila prvi. To je Frej. Ja. Fuh, vrhunsko. In bolj pa sem se tudi spomnila. O, hudo. O, še koš je. Danes smo kolesarila cel dan, veš, pa so zbita. Pa smo jim nadel. Ja. To pone za najbolj Douchebags, douchebags, strike again.